sogola mwe mwena shilayo mwena shila mwena sogola yo kwa Mulungu mwe bauzia bakumwitu mwe mutia sogoye mwe bauzia bakumbeye mwe mutia sogoye mwe bauzia bakumbwani mwe mutia sogoye mwe kwa Mulungu mwe mutia sogoye mwe mwisina na kugaruha mwe mutia sogoye mwe wenu wakumbuna wenu wakumbuna wenu wakumbuna wenu wakumbuna unanu wakumbuna inena sogola mwe inamuyenene unanu wakumbuna nawe nguo kwanza upuma uwashimashima yo tujenda je 20 kumwanya kwa Mulungu insi yonti inomwe ya kumoto wenu wakumbuna wenu wakumbuna wenu wakumbuna wenu wakumbuna kunanu wakumbuna inena sogola mwe inamuyenene unanu wakumbuna nawe nguo kwanza upuma uwashimashima tujenda je 20 kumwanya kwa Mulungu insi yonti inomwe ya kumoto. Habari hizi zinapatikana katika kitabu cha Isaya sura ya 24 mstari wa 19. Ni habari za mwisho wa dunia hii tuliyoko. Umoyo ukumbaba, umoyo ukumbaba, umoyo ukumbaba, umoyo ukumbaba. Imbombo zieba kubomba abantu pansipa batakusaga na shimo batakusaga na shimo batakusaga na shimo batakusaga na shimo umoto webukwinza batakusaga na shimo imbunga zikumala abantu batakusaga na shimo umukimwi ukumala abantu batakusaga na shimo ibipalazi bikumala abantu batakusaga na shimo 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 umoyo ukumbaba umoyo ukumbaba umoyo ukumbaba umoyo ukumbaba imbombo zieba kubomba abantu pansipa batakusaga na shimo batakusaga na shimo batakusaga na shimo batakusaga na shimo umoto webukwinza batakusaga na shimo imbunga zikumala abantu batakusaga na shimo umukimwi ukumala abantu batakusaga na shimo ibipalazi bikumala abantu batakusaga na shimo 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 insi ati ino weikwanda amakamba kawati galianda ukusesema ile mapokweva izwi vya Mulungu umposhelo Yesu aime mu moyo wao aize akutwale kumwanya kwa Mulungu insi yoti inomwe ya kumoto insi yoti inolwe ikwanda amakamba ukupamagala galianda ukushibila ile mapokweva izwi vya Mulungu umposhelo Yesu aime mu moyo wao aize akutwale kumwanya kwa Mulungu insi yoti inomwe ya kumoto. na kwa uhakika zaidi soma kitabu cha Yeremia sura ya 4 mstari wa 23. Insi yoti inolwe ikwanda Amakamba kawati galianda ukusesema ile ile mapokweva izwi vya Mulungu umposhelo Yesu aime mu moyo wao aize akutwale kumwanya kwa Mulungu insi yoti inomwe ya kumoto.
yenyi kubazungu Opekwe kubongoa ya bongoa ya bongoa ya bongoa ya sila ya bongoa ya bongoa ya bongoa ya sila insimwe ikuzegema yenyi kwe kuzegema zegema zinzegema yenyi kwe kuzegema insimwe ikubongoa mama chenje kabongoa yenyi kumbe buko Opekwe kubongoa yenyi kumbe yemwe Opekwe kubongoa yenyi kwile jemwe Opekwe kubongoa yenyi kwilinga mwe Opekwe kubongoa yenyi kungwa